Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala seyyidina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed, sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Emedvi sohbeti Xuda bahsi meha Ramazan'ı bikin. Maalesef meha Ramazan'ı hatiye hinek bölga ne xeberanj meha Ramazan'ı he, ne kadri meha Ramazan'ı dizanin, ne eva kijan mehe xeberan qaş xovan tünne. Peygamber aleyhissalatu vesselam روکی خطبه دخوند. Birinci basamak rabu ser memberi sekini bidenge ki bilind go amin. Basamağa dünyayı rabu sekini go amin ya sisyac rabu sekini go amin. Bişti hutbeci sual kir ya Resulallah. Peygamber aleyhissalatu vesselam beriye vaktat şekihane kir bu. Sebebi çi bu? Resulullah aleyhissalatu vesselam guvati ez rabu me basamağa yeki ez rabu memberi Hazreti Cebrail hat Hazreti Cebrail gol bu sekini es sekinim. Guya Muhammed او امتا تاکو بجه از اسلام بگیجه مها رمضانی بگیجه مها غفرانی بگیجه مها عفوی چونکه مها رمضانی مها تجارتیه مها یاترم آخرتیه مها عفویه مها صبریه مها مغفرتیه اوی که بگیجه وی مها رمضانی دوی مها رمضانی دا قدری مها رمضانی نظام به روژیا مها رمضانی نگره دیره که نده مها رمضانی خدا اوی آگر cehennemi da bir şevtine be amin de be müzik o amin. Çünkü meha Ramazanı xarna meha Ramazanı da ku meriv roji buxa be mazeret meriv be sebep be nekhaşi meriv vate roji buxa günah kebaire normal günah nine fenani katli fena zinay fenani ribay fena khumari fena işki günah kebaire Hazreti Cebrail bejmara goya Muhammed be amin müzik o amin. İkinci basamağı da be vate az Rabbim bu sekine sekinim. Bu insana ki de bavi cemmezim bibin. Cici bavi yan yek cemmezim be. Kadri van nizam be, kıymet van nizam be, değerek yine de vana, hürmet vana negre. Xudi evi agir cehennemi da bişevtine be amin be Hazreti Cebrail meragu miş go amin. Basamağı siyad be vate az Rabbim meragu bu sekine sekinim. Bu insana ki navete cem be zikir kirni basa Muhammed aleyhissalatu vesselam var kirni. Xda fexri kainat bütün kainat bu yaratmıştır. Mezini tamamı kainat ya Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ev topluma ku navet etiya ve zikirkini basa Muhammed aleyhissalatu vesselam bekirini. Ev topluma ji selavat-ı serte neyine saygı ki navet ara göstermiş ne ki ya Muhammed Xda ev avana agire cehennemi da bişevtine. Be amin be mijigo amin. Peygamber aleyhissalatu vesselam de be Merke roji digre vate razı fena ibadet bike. Sükut bisekene fena tesbih bike. Amel bike Xuda ameli qat dinvise. Dua bike Xuda duavi kabul dike. Hadise gitti de Resulullah aleyhissalatu vesselam gotiye merve ki gurya Xuda da ve niyeta halis vate roji bigre. Xuda azze ve celle jibu yek roke roji Xuda hafte sali evi duri agire cehennemi dike. Xuda hafte perde dike arawi agire cehennemi. De iştihada mezhebi İmam Hanifi da merve ki keyfiye roji bixwe, roke roji bixwe gere du meha roji bile qeza. Mezhebi Şafiiye da vate keyfi dixwe, roke qeza çê dibe, gunekar dibe guneki kebaire. Hanifi mezhebi da jî hem guneki kebaire hem peş yek rojeki ve gere du meha serhev bikir. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi hene amel hene Xuda yeki bi yeki dinvise. Hene kene Xuda yeki bi deha dinvise. Hene kene Xuda yeki bi hafsidi dinvise. Hene amel cihene, hene khair cihene, hene ibadet hene Xudi Teala khirawi her Xuda pedizane kes penizane çıkası. Ev ameli ku yeki bi yeki dinvise insana ki günah ki işlemiş ki Xuda günah ki ser dinvise. Evi ki Xuda Teala yeki deha dinvise khayr ekibi ki Xuda khirawi yeki bi deha dinvise. Ev ameli Xuda yeki hafsidi dinvise ev ji riya Xuda da sadaka bide. Riya Xuda da khayr khirata bike Xuda yeki u hafsidi dinvise. Mesela bide
خیر خیراته کی سر اهل علمی بکه سر طلبه کو علمی دخونن خیر خیراته کی وان بکه خدا یکی حفظی دنویسه او عمل خود تعالی وسا دنویسه که حد و حسابی ویتونه خیر اوی هر خدا پیدزانه او جی روجا مه رمضانی مکافات روجا مه رمضانی خیر روجا مه رمضانی هر خدا پیدزانه چقاسه ثواب اوی کس پیدزانه وقتی ببر رو عیدی انسان وقتی چه نمیجا عیدید که نمیجا عیدی درد کبن خدا گازی ملکت داد که خدا بیا گلی ملکت ها اما عبد من هانی مهکیش مرا روژی گرتن مهکی تیمان مهکی برشیمان خبتین ازیتین ازدراب دیتن هر انسان که دخبت دنیای را دخبت زمان خباتا و خلاص دبه اجرتا خود خواست اوان قول مجی مهکیش مرا روژی گرتنه مهکی تیمانه مهکی برشیمونه او جمع مکافات خود خواست اجرتا خود خواست حقی خود خواست مشاهد بن آنجاک لاحق وانای اجوان راضی ببین ارزا خود جوان را میسر آنجاک لاحق از مکافات وان جنتی بده مانا هکی اوان انسان کیفیه رو جمع رمضان نگرتیه اوی به معذرت به نخاشیش خورا کیفیه روژی ناگره اوی وره مه رمضان خلاص به وره نمیجا عیده بکه اویش خودی چم خوازه نمیجا عیدی سنت مذهب امام شافعی دا مذهب امام حنیفی دا واجبه روجا مه رمضان فرضه وقتی تا فرض نکری به روجا رو عیده تو هری نمیج بکی چان نما نمیجا ته اوی تو روجی ناگری اوی تا قدری مه رمضان نگرتیه تو هری نمیجا عیدی چش خدای خورا بیجی تو قد شمیش تبی اوا عیدا کی جان عیده عیدا انسان اهل روشیه شوی دبیجن چه عیدا روشیه دبیجن عیدا اوی که روشی گرتن عیدا وانه اوی روشی گرتن عیدا خود کن مکافاتا خوش خودت خازه خدا جوانا عفود که اوی که روشی نگرتی اوی هم کیفی روشی نگرم و قدر مه رمضانی نگرتی قدر روشی نگرتی هنیش خدا چه بخازن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصلاة